koji zapravo vam daje široku mogućnost da učestvujete u kreiranju jednog zdravog društva u kojem se neće tolerisati zlo, konkretno nasilje, s čime se mi susrećemo ovih nekoliko meseci i godina, jer su odrasle čitave generacije mladih ljudi koji su gledali nasilje na televiziji i kojima je nasilje postao stil života. Ideje koje su trenutno jako prisutne na Balkanu su jako hlabave u svojoj sadržini. I da baš zbog toga one ne smiju da se suoče sa sopstvenom provjerom kroz dijalog. I zato imamo ta zatvaranja, zato imamo da li kroz nacionalne korpuse, da li kroz religijske skupine, da li gdje svako u tom jednom uslovno rečeno sektaškom mentalitetu gdje se unutar onih koji su isti kao ja mogu samo da ostvare. Dok svako otvaranje prema različitom bojim se da će me razgoličiti i da moju ideju i moj cilj će na neki način demaskirati i pokazati slabosti, a na što ja nisam spreman da se suočim sa tim. A to u stvari govori da su većina ideja koje trenutno postoje na Balkanu, da nisu one prihvaćene zbog samih ubjeđenja u njihovu vrijednost, već su nekako naslijeđene. Dobronamernost je u ljudi ugrožena i nekim floskulama. Negde sam čak i vrlo često u stvari čujem da su putevi k paklu popločani dobrim namerama. A pogledajte, Bog neće dati, već govorim to u budućnosti, ni jednoj od ovih firmi koje se bave tehnologijom da izmisli ili proizvede detektor namera. Valja nam stati pred Boga i odgovarati ne za sekund svaki u koji smo ga proživjeli, nego, jer sekund nije merilo vremena, mi smo se samo dogovorili da sekundama zamišljamo ono što je Bog dao kao jedinicu vremena, merenja vremena, to je otkucaj srca. I svako ga ima posebno za sebe i svako, kao što svi imamo taj početak i svi zajedno imamo kao čovečanstvo kraj, svako ga ima posebno za sebe i taj svoj početak rođenjem i taj svoj kraj smrću koja nastupa. The culture of dialogue must be preceded with the change of the very existence, change of spirit, consciousness, mentality, character, values. In a word, a radical change of our attitude to others. Dijalog može samo da postoji tamo gde postoji jedno izraženo osjećanje i svest i vera da je drugi čovek i drugi uopšte, dakle Bog u vertikali, drugi čovek, da je on druga polovina našeg bića, da je on naše drugo ja, bez kojega nema ni našeg postojanja. Dakle, dijalog može da postoji ako postoji uverenje i saznanje da ja ne gradim svoj identitet na sebi, nego na drugome. Finally, the most important result, I think, is been to create a new formula, who is the annual exchanges of the Council of Europe on the religious dimension of intercultural dialogue. We had the first exchange in 8th of April 2008, and the second one the 29th and 30th June this year in 2009. Why I think it's extremely important? Because this initiative is a moment in which we put together all the elements of what we call the social society. We have states, I mean diplomats of course, so the state, European states, religious representatives, Jews, Muslims, Christians of the different Christian families, if you allow me this term, and then experts and NGOs, non-governmental organizations, experts, and other have been invited, local authorities, parliamentary assemblies, or parliamentarians. This means that we finally could put together all these representatives of our society
and they can, on a common basis, discuss and have a real dialogue. Not because, why? I would like to explain you why I arrived to this idea. Because I participate to many conferences in which, very interesting, but the problem is that it was, let's say, one intervention after the other. The space of dialogue, it's not very often very wide, very open. So the idea is not to create a place where the people come with a written text and read, but they really discuss in a very active, very fresh way. All this has a purpose. The goal is to implement our fundamental values, human rights, democracy, rule of law. These three fundamental values of the Council of Europe that we can find in almost all the partners of the social society. Taj dijalog zaista treba da, taj razgovor treba da otpočne. On de facto sada još uvek ne postoji sem, da kažemo, nekih simboličnih primjera. Postoje određene predrasude. Naime, i po znacima navoda takozvano civilno društvo dosta negativno gleda na crkvene verske zajednice. Nekako najveće kritike prema crkvi i verskim zajednicama su uglavnom iz te sfere. Sa druge strane, mnogi ljudi verujući, vjerojatno pod utjecajem jedne državne propagande ili partijske i političke, isto tako sa nepoverenjem gledaju na mnoge nevladine organizacije ili na civilno društvo, a često mnogi i ne znaju zapravo šta je to ili šta bi trebao da bude cilj, ili što je još najgore, kroz prizmu nekoliko nevladinih organizacija za koje zaista nije teško utvrditi da nisu prijateljske ni prema ovoj zemlji, niti prema ovom narodu, a da ne govorimo prema nacionalnim institucijama, pre se može reći da su otvoreno neprijateljske, onda se na osnovu njihovog delovanja, na osnovu njihovih stavova, na osnovu njihovog rada izvodi jedan opšti zaključak o svim nevladinim organizacijama, što naravno nije dobro i nije pravedno i nije pošteno i to treba promeniti. Sve te neke organizacije koje imaju predznak humanitarne ili humanističke bi trebalo da se negde povedu za tim primjerima. Ne može čovek biti sretan ako je omrknuo sit, a njegov komšija gladan. Ako još uvek nismo došli do toga osjećaja, onda to ne znači da je tu negdje dohvat, to znači da smo daleko. Daleko od nekakvih ciljeva kojima težimo. We are solely responsible for our historical awareness and memory. In that sense, there are four big duties imposed upon us. Firstly, to reconsider the truth about our history. This is the task for all our institutes of historical research. The second task is for justice. It is the task for our courts. The third is the task of forgiveness. It is the task for communities. The fourth task is to call for the unity of humankind. God respects most those who do most for mankind. Te institucije bi sada tu trebale pre svega da omogućuju pogled u prošlost, da imamo integralni pogled u prošlost. Te institucije bi mogle pre svega da pomažu, po mom mišljenju, da gubimo predrasude. Mi tu nužno, upravo zbog tog diskontinuiteta, gajili smo predrasude, jer samo tako je bilo moguće da se borimo, da ratujemo, da smo jedni protiv drugih, da naglašavamo različitost. Evo sada je uloga tih institucija izvanredno velika, jer su, rekli smo, hramovi iskustva i ujedno omogućavaju da otkrijemo ono što je nama zajedničko.
Zato trebamo svi čuvati te institucije i oni koji rade u institucijama, to bih volio da naglasim, moraju s jedne strane znati da su uvek u službi sviju. I tekako ima puno stvari koje nas spajaju. Mi znamo šta nas razdvaja, znamo već zadnjih 2000 godina šta nas razdvaja. Najzad je došlo vreme da radimo na tome šta nas spaja. Radeći na tome šta nas spaja, mi zapravo ispunjavamo upravo ta proroštva koja su bila data velikim prorocima u drevna vremena. Verske zajednice imaju tu svoju ključnu ulogu, ali nemamo ništa od recepta koji nam lekar napiše i stavimo ga u džep i sad mislimo da će nam biti bolje, nego treba uraditi i svako da uradi, jer nema institucionalizovanih hodža i mama i sveštenika. To je negde vremenom među ljude ušlo, a svaki čovek bi trebalo da napravi svoj krug svojih prijatelja na koje zrači svojom nekom pristupačnošću, svojom vedrinom. Nama su danas potrebna velika dela, zajednička dela, plemenita dela na prvom mestu. I tu bi mogli vrlo brzo i vrlo lako da se, po mom mišljenju, dogovore crkve i verske zajednice i nevladine organizacije. I oni bi mogli uvek da budu jedna vrsta, ajde da kažemo ovako, korektiva svakoj vlasti. Jer svaka vlast nekako teži da se apsolutizuje, teži da sve ostale društvene subjekte potčini sebi. Ako bi crkve, verske zajednice s jedne strane, na civilno društvo sa druge strane, postavljali se kao neka vrsta korektiva, onda vlast ima manje mogućnosti da apsolutizuje sebe i da nameće sebe kao jedini mogući društveni autoritet. I možda bi misao vodilja trebala da bude svima nama, ono što je rečeno u jednom drevnom jevrejskom tekstu, to je rekao Rabi Natan, kaže, ko je heroj? Onaj koji neprijatelja pretvori u prijatelja. One should be clear and also make it clear to others that it is vital to know there is no life for us without a dialogue and understanding, without respecting human rights, without democracy and our interconnectedness. We are linked by destiny, all of us on Slavic South. I am neither Yugo-nostalgic nor Yugo-phobic. This was our environment, but now another one can be made, the future, European. To bi mogla biti jedna zaista dobra prilika da se što više govori o tom odnosu crkve i države. To bi mogla biti jedna dobra prilika da zaista se podsjetimo šta znači sloboda i nesloboda. To bi također bila dobra prilika da mnogi ljudi koji ne znaju ništa o hrišćanstvu nauče šta se to dogodilo u tih proteklih 2000 godina. I ona 3 vijeka prije Milanskog edikta i ono vrijeme poslije Milanskog edikta. To bi bilo, čini mi se, jedan zaista povoljno vrijeme i događaj koji bi trebali da iskoristimo da ljudi mnogo toga nauče o hrišćanstvu i da mnogo toga nauče o tom zaista jednom vrlo, vrlo delikatnom odnosu između države i crkve. U temeljima evropske kulture i civilizacije stoji to hrišćanstvo. Budući da je čovjek rođen na zemlji današnje Srbije u Nišu, dao vjersku slobodu, toleranciju, htio da omogućiti da religija hrišćanstva unese novu dimenziju u tadašnju istoriju. To je veliki događaj. Taj događaj sve nas poziva. Pre svega nas poziva samo po sebi na slobodu, na vjersku slobodu, na ljudska prava i odgovornosti. Ali svakako ovdje je za čitavu Evropu izvanredna prilika, jer je ta ličnost povezala od Niša do Trijera, do Yorka u Engleskoj, do Milana, do Rima, do Carigrada, Konstantinopolisa, dakle istočnu i zapadnu Evropu. Ne bismo se smjeli oglušiti
o tom glasu, o toj 1700-godišnjici Milanskog edikta ili reskripta. I tu imamo sada priliku da progovorimo. Evo, mi smo već učinili mnogo koraka u razgovoru sa pravoslavnom, protestantskom crkvom, sa različitim institucijama na zapadu, na istoku, i u tom duhu se pripremaju razgovori. I think we have to stress the symbolic importance of this moment. The moment in which the emperor decides to accept, not to impose. We have to wait 380 with Theodose, the emperor who transformed the Christian religion as the empire official religion. With Constantine we have this possibility this open possibility to be Christian. No? To be Christian was no more illegal, but you could keep being païen, and that is a very important moment of the history. And I think that we could, all the religious community, also the Jews and Muslims, could participate to this moment, for all the symbolic elements are connected with that. But I like very much the Edict of Milan, because it's a revolutionary decision. Svakako da to treba podržati. I ono što je lepo, to je da će se to desiti upravo tu, na Balkanu, u Nišu. I ta poruka je bitna. Dakle, zajedništvo, puno toga nas spaja, a ono što nas razdvaja, možemo naći način kako da to prevaziđemo i da živimo zajedno. Mi smo svi danas, pošto je svet globalan, onda svaka pretnja je također i globalna pretnja i ne treba zaboraviti da, evo, parafrazirat ću jednu staru jevrejsku misao, sede dvojica u jednom čamcu i jedan krene da buši rupu ispod svog sedišta i drugi ga pita šta radiš to? Kaže, šta je tebe briga, gledaj svoja posla, ja bušim rupu ispod svog sedišta. Naravno, ako izbuši rupu ispod svog sedišta, svi ćemo potonuti. And now, these three remain: faith, hope, and love. These three. But the greatest of this is love.